Agradaa wanim kosa na dwubuja wo hu la show Ghana mpanifo krama Jimmy court of one nyina mo enkwasiafo ade a MPP for ye ya idiom ko position no wa ba o se eno so ana me ba be yesi yempeyi levy idiom ko wo se ma Jimmy ntime ni so me di levy aba kwasia. What makes you different from them? Jimmy to there be my Jimmy Monti says can in Sam George Mondi atoto lesos na Sammy Gyamfi Mondi atoto to kasa kese na muntimi ntue teacher for kana nkwase mamu die nti John Mahama suanyansa no Jimmy dodo only MPP for no different MPP for better than what by you can we. Twene Jonas, the king of all warm-up, Abba reacted to Agradaa as he has sentenced 15 years imprisonment with hard labor. Jonas Abba tried so you will be back to back. No fire Agradaa said or say chili tum. Mahama and Agradaa tum. Agradaa ye comfort where we didn't want chili tum. Sisi ani ache Agradaa atum. Ama Twene Jonas gosi. Na no crime no was it bunton yem. Wabe fire Mahama any judges. I say den delay. Den na mo delay ntia. I feel no much Agradaa to me. Whatever Gumbi and the supplement. Obia Adam Samba and Mahama Sono was sending special package to John Mahama. I have been abroad media. That's what I said. But I keep video no that my brother subscribe and subscribe to the beneficial qualification updates. Now better why join their mama ever comment sessions of us. That's you know for any of the area. 18 years when someone didn't say room, Agradaa man 15 years. I'm a media not to be a soon. Almost when you are a home, I just said, almost a feel said crime, fraud. That was Ghana how to do. Yes, cameraman for boom fast. Internet yes, ya timachi will be all fraud amount for any a year, almost any other part. Now, a bass ya check out the news and the lawyer Eddie Commerce Debbie. Quite the about that any judge punishment, their mind, I know actually, and it's 15 years there, you know, a too much, a two, and then they will go to high court to appeal, go a circuit court and a judgment. No, a by now, to grants at us, and no, I was so home warm up. Now, warm up, no, while firepower and fans pay. Wa fire Agradaa na ya chile no Twene Jonas afire no na Mahama wa fire no judges come transfer so afire no he ebia kofa Sammy Gyamfi nyina wa fire obia Ghana na BMW ketwano na empower ketwano na mehede emfa wo mabomra about Agradaa Agra one Agradaa finally Ghana mpanifo krama Jimmy court of one nyina mo enkwasiafo Macha dodo kawe osam man 150 years Macha dodo Agradaa yeti Ghana na suotuom odupu nkofo anopa awia anwumre na moa Jimmy ntima man ai lances amode abie TV ena oza nkofo za Ghana fo so de quick money no mo pa Jimmy nti easy money and Agradaa da nipa odupu nipa left and right up and down won ena ehona yenum yebeka so ye kronfo saa na wotro ye na afi wodi aba asore ehode akufu ado abanye akronfo ntimi anche no won na anu ya osi wodi adane asore na odupu nkofo ma memie na pampam na mo miye ma mrese wi na nhime kase a okay amze maso incident chele many area of course I'm enjoying being rich madam beyond that high quality performance can Obize o sa Agradaa mempe Jimmy o memense kronfo Ghana mpanifo mumma mmra ne nya adwuma na mmra ye adwuma ekuru no ahoto bebam ekuru no be peaceful ekuru no be good o sa Agradaa amkochi na obi e damase Ghana court fo Jimmy fo o se mo sentence Agradaa obi e damase se ne ye pese mo ye adwuma no se ne ye pese mo ye no won Obi tell Mahama something. Say Mahama dey say me ba be gina no so. Say Mahama dey omo ana pe no makobo kemtela abo an panti nwie no me da bia me o ma bebre no. Eti ene Agradaa kiss na aba ye nka ho asem. Ai omo Jimmy makobo kemtela abo e pa so me da Ghana fo so be deport Twene Jonas. Abra me ye dey o mind. Abra o kemtela no. Ai car koba me car ba kope me no not all my luxury cars me car ba kope koba e weti me ahwe one na busianfo nyina o nkwan na nyina the almighty the most powerful person on planet earth na munsura de ma ba mu di Jimmy mu tem sa me anam se mo mra na me nim se ma Jimmy mo bebo pass obi me attack me na me nim se ma Jimmy to we that been say yen embassy Agradaa so ti Ghana court no ma ya de but mo ma ne che too much. What do you say?
Also, coins always make noise. The notes are always silent. I may say me silent. Or more ye I coins or me the din you scan you scan and FBI for best salmon. Me to Kruma FBI for whom you know Pabiano my salute to me. I know by Trump share me or salute to me no chamos this year. I caught to for my chance was made deportunku funti on one catch me or Moko hospital by hospital. Ghana near our own bower how on in Grata near fan near deportono. And a Nigeria near our own bower ha. Na won nkrata na deport omu ya ntina your mama na no ye hin wo kwase a untimi ntua teacher foka untimi ntua nurse foka because wajimi wasese sika no de ma o ma so mfanya boxing na de aka a high private jet de say abre wa wi ade e wo play mu entin koka Trump asem no akoka na asem ma de sanction to Ghana versus so amasisi a Ghana ni bia ntimi ma America bio because John Mahama kwase mpanyi maka cho say nipa na state ne clear say wa unim now beka I ran Mrs. Annie a friend I any desire seminar or best serious punishment bro until like you cross a Ghana and kuku boom kwasi country nyasa anka samiri or my job bomb go that is Iraq and I say I put him crony bin a quiet echo catch the Trump so nimiansa bomb body koto and so this can go him cry to said your mama Jimmy for cocaine and Casamri or my big job bomb we as a Ghana yen had be defend your hunting no messiania say woman penny Jimmy the I am mamma visa mamma bill. Oh, until one could be 9 or to 1 minute as a man becano, a bit near say Ghana in our destiny. And a bassa, the see I know more rejected Ghana, denying visa, and when one say you can start him, I chose the BS a free America, American the headquarters of the United Nations, much there, and Trump Case on Pegana for who say you can start it, who say France has started, who say Denmark. Meanwhile, Ghana no me Juma over 24-hour economy, Uber consented to know I am boxing was say is Ghana the amount. And international president now you're boxing NDC news who are resign. Yen sa Abiana some forget it family some. Na ya the straight sports and to say yeah sports na there be your mama bush and for say your mama bush and for say no anything I resign or see and yen sa nya na make your money na mu say twan tro ya ma $30,000 meanwhile $3,000 am the amount. Oh yen sa there shouldn't be family and friends say what the bush and for be share poly ade ma sports no enye de enye attractive won na make no enye attractive ebeye I say, oh, your mama bush and for the amen correct boxing. Oh, na mechano, and TSM ma, the any nutra, not Ghana, NDC ni behe, MPP ni correct, CPP ni correct, Namunya, one of Banabeshema, mo banusha, no many unicacra, and Sanama Bayan, penny or basket, I boxing. One na mechano, a cracket namus you are done in Bilonia lunch boxing, Namunyas again to an ice for not patient, you are my dream, Yuma. Anti Jimmy we no muntwam emwamo nti omo de ma menka Agradaa asem na men forget your later me wo ma bebrom because your mama ekwase awe de am ne meko opposition because adia MPP for year ya de ko opposition wa ba o se be no so ana me ba be yes MP levy de omo ko wo se ma Jimmy ntime ni so me di levy aba kwase what makes you different from them Jimmy on a channel and Tiaden na me 24-hour economy no na me adwuma ma che se broni sika o nyina ya adwuma no oba obie Amazon obie branches no countable Apple obie branches every day we introduce new device adwuma na nipa gum no mutua tax amount na company no e the in revenue ba na mining yes stretching economy ni boost to there be magimi mo tise sika nyina amasam George mo dia toto lesos na Sammy Gyamfi mo dia toto to kasa kese na mu ntimi ntua teacher for kana nkwase amamu odie yempe na na mo ya say we say me ameme de makofie because mo nkwase afo so enti mun concentrate na mun miya dwuma na mun forget levy because levy no mun de base kima you are not different from MPP mo be kofie enti mun forget because ma jimerodo because levy mo ji amu ko chesika ne na adi mo che na adi ti said ya ma che teacher for sika mo che adi a mun tua teacher for ka na kwase aye mampanyin na ntimi tua teacher for ka ana ntimi tua nurse for ka hwan na enkofa omra what kind of leadership are you kwase Sammy Gyamfi mo omo ka keke omo ntimi tua teacher for ne nurse for ka for 20 years mo mo dam Stephen Yaman say they have arrested Agradaa eno one sem na me ba be kan Jimmy wa wo sika de kotoka ka na liability o de kotoka
car no MPP for ni free akonnwam bi ho if V8 na amagege ni nyina untumi nko awie aba de o makwaje montena no amu saa amse magimi mo say akototo foforo na Sammy Gyamfi akraketo akoto $1 million car team $500,000 SV borrow biography na wasisa dollars agum chama akron 40 sa Agradaa na wabetena do jimi abetena se menye skentua nurse foka enti patient ko munku menye skentua teacher foka enti grant na fi ayi no crazy teacher for 10 million 20 million maybe $1 million car akra wetimi anya skato enti John Mahama suanyansa no wagime do only MPP for no different MPP for cry better than waban you can we to set up because omono my child said to omtena so many years and say no dey levy be anipa omom bae na anya to anse na no say dey levy be aye enti make sure say waba no nya fi na abebo kro no na waban ne nya akono enye fine enti munyae na munya de professional won na Ghana judicial system ma ya de ba mo say jimi mama de na che too much Agradaa na was some chene long time ago enti Agradaa kwase aba won yetumofo amuntie Ghana fo ajimi anche se da bia bewia omo na emra no sometimes aban bi wo ho a oba ubetimi atuatua bribe to police fo nyina o na ofen wo yesika gare obi ko kan no makobo no makokunu no mko free because emra nya adwuma oman no but sometimes no case bi wo a be report am judge bi a ono no onye corrupt obi a ekronfo anche se bibini bi a na ekronfo ti dia mecho ni yo judges for nyina ya akronfo no mugu a bia case bi om de be kono na anko kan judge a wo kronfo nsa na akoka judge a wo de mra na be ye adwuma won na akoka judge a wo de mra na be ye adwuma on say ye de wakokota akwa ayekope no ma je bribe no ma jawo but on say akoka judge a oye correct judge onim nyansa judge a waso ese o be ye adwuma ne jeni no ekoka ne nsa no wo de wakom 15 years enu ntina wo wiase abobra pa Agradaa since 2014, 2011, 2012 no bu ni pasfa society kagale sikagal obi antimenchew because Ghana mpanifo ye moa eno na ai won mra ye adwuma ye say ai first boy no kra first dey me say me doctor beef penasem ti ofa ne number mame a ono so dada ni hwehwe ni mu na ise ma wan fa mame ai Arsenal player na ye friend say Pate Thomas Pate and you see a man 3 charges rape mommy and son. You see a damage mre ye adwuma na me ka che on gan se Ghana for man na be go and actually Jonas influence the abrofuma free na ko real problem da bi mu nyina monye kwasea asemo agyan no so ye player na yire ye Ghana ni okofa ni free Ghana ne ba wa beji ni fie wode ne court eye uye ya forget ma simple P the nya oba Thomas Pate man o de na kokoti en ka se broni ana bibini o ye say e ma a report no say wa rape am nti ya say e be sentence no nti wa meye mass ma me betra America ma ye a me meye mass me nkowro Ghana ni ba bia pieto yi ho ana de ma ba court bi nti wudi asempa wasomadwo akofo ado kodi ahyawofu plem yom ne bai se wa broni de ne bai memko nkodi obi ai e wo ka mi wati se obi abetena ba bi eka masem enti wa bedi bon adepa no o ya adepa obi a ebe de be kaos asempa afa ho won John Mahama kodi ansansan dali a okoye ne medical doctor by force animguase a woje yi won se won animguase oje yi enti eye saa na de unya position ana uduru babu abraboma no forget masem Thomas Pate wo yere enti de ntina me kwa kodi ahyaufo me Twene Jonas me ne yere nso me kodi obi a onti adan na bibini de unya sika kakra ade se etwe broni betimi enya wi asisika nyina so no nkodi obi a so enti wo na se Ghana mra nya adwuma abrochire mra ya adwuma makache se mra na ka America mra kra de echi Trump kra ka ho echi obi a broni bre wa abrochire nyina ne se ontimi bibini bre nyina so ontimi follow mra me ba abrochire every week bia me hu echiche boys ni kogu prison aye de en ma na de omoko tina mba dina se ameka cho se e ma nya de pa da bia me nka wa me ka cho se e ma nya de pa because omo no de wo ye ma no na ni nso
eno akwasia bi kura betra TikTok eno oba ena mikotua sika ekwaje bosia o me brao eye nkrata ma ne wie eno oba no obi di no landing outside landing na ho na TikTok na wusu na jimi eye saa na omnyina te odwan unim se odi sika ekomo oba wacha se no aboa na ma na brabo ayi a owi a obegyawo eye simple nti oboa na ye wadwe se oboa wo ye papa achekeke nti unim se wontimi nye papa ncha fasika ne koto nkonfirm ana nkoko na konye wo kura ase ebso beba mfa so because obronya time dura obeto anya sika eye better than say obedwene oba ho because enkowie ohwe de obeya amane bia nani nso tieria mecho ne yo enti ya ba wiase ya beto se adikanfo including gospel musicians for nyina omo yire no mti omo abrabo asai waje ase ama oma ka kire ya ka kire ya ntu ya brante na wo peke na wunya sika ewa abraboma ade nti na wonsua nyansa na wonyeren wo yiri ate no no ahosa na forget masem na nkowie ohui meme nkoda prison da de ntia because yen me nkoye mi di mraso America ani Europe ba bia ka che say o ma oba e de oba won se yenye ufie mana yebeji ama no odo ba se wanyem na yebeji usika wanya nyina na yachem mienu ne de half ama no se ye akra ne oba onye oba wode obeba ye do beko nti emran be too bad nti emran wo ho follow mran na ho nto usu nti Thomas Pate young boy a wabo asena agidin e wiase nyina won no wabe onya sika fa sika ne koye investment enya fe na me de be woro pieto obe Europieto akura asiko Europieto etwa bia etwa tokuro ni etokuro ni nyina nse ho aba keke make up se funfa mama ni no omkodware a omura ba fruma ni nyina horo agu nanim dubirisi na ne daso entinya we ge butu ni tito bi sha akura na sini abaya no ho konyem na ana akodi na ade be kwako wia ne se ai wawo akofa akura ne kotu skum kohwe no ana akoto ai snap ne ai aponchi bi be ye ne ho ade asa ana besum no bata brochie de abrochire die emra ne ye adwuma to the extent say ye beju bi bia de ama oba no asemwaja to an osu na nya grow ya ji de fie de ama oba ne hu fie oba ne nkura nya akono oba ne hu fie asemwaja be fa na akura na enti nya Ghana ni ba na nya buro ni ba na nya wanwan e yo mu nyina na enye na bibini kura de oye west oye the downfall of Burma chain of Bruni because abrochire ba ukoware Bruni a obey nkrata ama free nti benefit or di adwuma di ukura wafa ho anya nkrata okowale bibini wa brochira wo betua nkrata na wo ye no be lawyer ajiwska na ono nso jiwska even though say ni kunu ni wanfa no ho eno kura no da ni bube for free police ama ono ye pam wa frifie na nkrata na say unya sika wa nkotua anya nkrata na wo di usika nyina atua atwa wo Ghana emfa ne ho ye chewa ye de ukọ emfa ho ni watena 100 years na Ghana ni onu so nim nyansa oba efe nu anya 1 year no hu nyansa nya sika de koye nkrata no ye china ye gya no because of nkrata anti emra no na ye adwuma simple as ABC anti Agradaa mama mra ye adwuma no monkofa na mo anka ho na afe ni ehu se Ghana mpanimfo ne Ghana judges no monye corrupt because Agradaa dem a ye wo se na mo dem they are the same level of crime. The same level of crime na fe mu de won yama asofofo no omo nso the same job no omo ye na je se kwa Agradaa de ne ye konfo no asofofo no omo nso ye double money omo nyina ya akronfo je se Agradaa de no ena eye de ye konfo kwasia bi you are the NDC for mu ano mo mpe no kure kwasia John Mahama ne mfin jimi waba makache o say ye kase mam America mam panyini o hyebo a odi so obia ni ho mama nkasa mfa Agradaa wanim se wanim kosa na dwubuja wahun la show ene abrante na akofa anu no onu na ebe diska no mate se Agradaa busuamfo aye fast abafie so mbagigi bibia bepam abrante na firu abrante Ghana mranya adwumanti amra abrochira nka bibia aye ode Ghana na mranya adwumanti na ombetimi abepam wo but still na opa sisa
Agradaa cars ni nyina kosie e wo wadanfo bi fie emre bia ni wa chese oyere e da prison na busuanfo tim beje wo car ana mbeje obi bi firi Ghana na mranya adwumantia anti me ka kire wo meka no kra che me kra me ne wa nka makwa kotua sika ama matwumanfo odi abusuani bi obeba fie obi an ma me aboro no because all life is a risk. Agradaa is coming now in udinachi na abusuani bi ani nachi Agradaa ekọ no obi bo ni tuo no wu ya nka tuo na aboba ni bi betimi account enti time na woni Agradaa ni nyina is coming no na abusuani bi ani akire mugina so dan ma mo tiatia ma mo zankofo aso dan mo na abusuani bi obenkuma na nifa enti me na okura nka mefa gudo matwemaifo abusuani bi aba na atutu ne sen oba wutumienu asen a mo maka no mo mabio omo mfa nko court se mera bi owi ase e kire se ukunu adenti na mo de magimi se bema waje ase eni obate na bema ni bibi sina bibi tuna dia bibi ayo oba japade ba se oba bibi tuna dia se oba na busuanfo beji se ankwase amra we pa bi wa he me bibi ni di wajimi a asema kura ni ha ba kwana to let watulo to no adia. It's not easy to have luck in life. And the guy is lucky and obetimi awotwa no pa wi anwumre one how bia because Agradaa ayazan this kind of guama no. And this is a lucky a boy and a lucky a shine. So obewo twe obesam ni fifiri wadi abro atwe se Agradaa abro atwe and obetimi afa 18 17 19 20 nyina akofie obeba be horo ni sisim no mosimo be pamna firifie o magimi on anti abranti an menye loose abusuani bi enu ha o sign paper no yes I do no gina ho what you say o na wako sign o paper say marriage certificate me yire ni Agradaa kronfo ba anti ene se nyame aye wadom na se Agradaa or the prison pamabusuafo no na fe no disikana ma wonya femo but mesra weekend bia kona kwasira Agradaa na common sika kakra na to nua na fresh komano what you say na treat Agradaa nice na abusuafo no kra beji omo odisika no mo oye loose no beji bibia mo kwa kose no mo mfi Agradaa no mpo enti kwa akohwe Agradaa no opia na fe no wa forget your girlfriends ni nyina se wanya baby mama kra obeji usaze ni oti ase oti game na se because Agradaa ono ba bruche be di holidays no ni obi a ba ko ha okwa se no ni obi atwene nam no obi aso wom bi ona meche no ati prison kra okoi prison fo yi be fa wo ona meche no ti sa na bibi ni life no no entina no afela makafi abetena wa usu ana ne we mahin no wanya kunu nyame aye wadom anya bema obone homoden o scam we fraud nya sika amount $300,000 sika no nya bi wo wiase bioda medical ye adwuma to fie di watrem to car ma dem wosi wagimi nti wa kofetro twem se bema foforo mefa nkodi ti afe na wonam se ehye me ka kire wo se etwe no mbeba be fa akodi no madampo saa because wo kunu ni nti no mbeda wo se omo no ebetimi ahwe wachen wo kunu no bema ba be pe wakodi wa se odada wo obetimi aka che se obeto plane ama ochina George Sammy, comment section. How you Penyah blog?